Ćao! U ovom videu ću vam pokazati kako ja radim krem konture, odnosno cream contouring uz pomoć ove NYX-ove palete. Istina, uglavnom uz pomoć ove NYX-ove paletice. Nije bog zna šta za podočnjake, dakle za podočnjake apsolutno ne bih preporučila, ali obzirom da se ona zove, znači ona se zove Conceal Correct Contour, ja bih rekla da je ona samo contour paleta, zato što stvarno je neupotrebljiva za prekrivanje podočnjaka i bubuljica. Što se tiče kontura, ona je fantazija. Pored ovoga treba će vam puder, vaš puder koji vi koristite. U mom slučaju to su bila ova dva Revlonova pudera Color Stay, zato što trenutno imam neke malo nepravilnosti na licu, a u svakom slučaju bi vam savjetovala da koristite što lakši puder. Naprimjer, da mi nije trebala ovolika prekrivenost, ja bi se opredelila za Face and Body od MAC-a. I naravno korektor, neki korektor koji prekriva vaše podočnjake, dakle to ne mora da bude ovaj, ali prosto ovaj korektor jedini prekrije moje podočnjake. I to je to! Uglavnom, ukoliko vas zanima kako sam postigla ovako savršen ten, nastavite da gledate. Prvo nanosim MAC Pro Longwear korektor u nijansi NV20, nanosim ga četkicom za korektor i stavljam ga ispod oka na podočnjake. Ono što se kod kontura radi jeste da se spušta taj korektor sve do kraja nosa i pravi se taj trogao, znači podigne se onda u trouglu do iznad jagodica. Onda se spusti pored nosa, dole ka usnama i ovo je naročito zgodno ukoliko imate one smejujice, borice, da ih prikrijete. Zatim se stavlja na vrh brade korektor i iznad usne. Dakle, bitno je da sva mesta gdje bi vas, na primjer, reflektor ili sunce najviše obasjalo, da bude i najsvetlije. I onda stavimo korektor i iznad obrva ka gore, ka čelu. Ponovit ću ovo, malo dodajem gde vidim da ima manje korektora. Onda uzimam mokar Beauty Blender i utapkavam, odnosno blendujem i utapkavam taj korektor. Ja inače ovde već imam jedan sloj pudera, dakle konture radim preko jednog sloja pudera. Konture možete raditi i pre make-upa očiju i posle, znači stvarno nije bitno. Također zgodna stvar je da pritisnete Beauty Blender ili sunđerčić da biste pristupili onim mestima neka koja su nezgodnija i tako ga smanjite. Isto možete raditi i sa četkom. Zatim uzimam NYX-ovu Conceal Correct Contour paletu, moja je u nijansi Light, odnosno najsvetlija, i uzimam ovu najtamniju nijansu za konture, također četkicom za korektor, samo je ovo druga četkica, i onda iscrtavam gde smatram da bi trebalo da ide kontura lica. Na meni se to čak i vidi, imam te kosti izražene, tako da mi nije preterano teško. U svakom slučaju možete pogledati na internetu, ima jako puno slika za razne oblike lica, kako se izvlače konture, to svakako možete iskoristiti. I onda nešto što ja radim, a što sam videla i da mnogi šminkeri u svetu rade, jeste ovaj polukrug. Dakle, vidite, ne vučem ka uglovima usta, nego povlačim kao da oblikujem obraze, kao da oblikujem jagodice, znači prosto da ima jedan taj kao
da kažemo, polukružni završetak. I onda stavljam tu nijansu za konture i na čelo. Ja nemam veliko čelo, niti neke problematične delove na njemu koje bih htela da prikrijem. Dakle, ja ne moram stvarno da konturišem čelo, pogotovo što imam i ovu baby kosu koja malo služi i kao kontura čela sama po sebi. I onda uzimam Kala Complexion 304 četku, s kojom sam inače i nanosila puder. I malo blendujem. Dakle, u početku preko čitave konture, zato što je ova konkretno NYX-ova teška za blendiranje, ali onda kada malo ublažim tu liniju, onda se trudim samo vrhom četke i na gore. Ako obratite pažnju, vidjet ćete da četkom samo na gore, dakle uopšte mi ne silazi dlaka četke ispod te same linije, dakle blendirajte na gore isključivo, jer onda nema razloga, ako vučete na dole, nema razloga što ste izvlačili, znači onda nećete praviti konturu lica. I onda uzimam čistu četku, u pitanju je buffing brush od Real Techniques-a, s kojim još malo blendujem tu konturu. Vi naravno možete koristiti i samo jednu četku, nikakav problem. Dakle, isto ponavljam i sa čelom. Prvo Kalina Complexion četka na kojoj ima malo pudera, pa će vam prosto to lepše da stopi. I onda uzimam onu opet nijansu za konture iz NYX-ove palete i iscrtavam dole na ivici brade, dakle ne ispod, nego na samoj ivici, faktički pravim senku. Ovo će učiniti da vaše lice izgleda uže i mršavije. Onda naravno opet Complexion 304 Kalinom četkom malo ublendujem i onda opet malo buffing brushom. I evo, ako možete da primetite razliku, ja primetim da mi lice deluje uže. Naravno, možete i jače to odraditi, pa da još uže deluje, ali eto, ovo je moj neki stil. I onda konturišem nos. Opet, znači, ona najtamnija iz NYX-ove paletice i povlačim liniju duž nosa. Iskreno, priznaću vam, nisam nešto zadovoljna kako sam ovde iskonturisala nos, nisam koristila pravu četku, ali u svakom slučaju planiram da napravim i detaljan video o konturama nosa ukoliko vas zanima, tako da ostavite mi u komentarima. I onda malo opet i blendujem i četkicom i beauty blenderom tu nijansu za konture. Inače, ona je stvarno fenomenalna kao boja za konture, zato što vuče malo na sivo. To je nešto što želite, zato što će onda izgledati prirodnije kontura. I onda highlightujem. Uzimam žutu nijansu, mislim prosto ne znam kako drugačije nemaju nazive. Stavljam je na 301 četku od Real Techniques-a, ona Bold Metals. I stavljam je iznad one konture što smo radili za senčenje brade, dakle tik iznad. I onda to malo blendujete, naravno morate biti pedantni i precizni da ne biste prosto prešli preko prethodnog rada. I onda stavljamo taj highlight na bradu, iznad usne i na čelo, dakle isto gde sam stavljala korektor.
I onda stavljam highlight duž sredine nosa, vrlo tanko. I onda blendujem Real Techniques 301 četkicom, koja takođe nije bila baš najsjajnija za to. I onda moram prosto da popravim, zato što je ona bila dosta široka četka, to nisam obratila pažnju. I samo malo popravljam te ivice, opet onom četkicom s kojom sam nanosila konture. I onda stavljam highlight, onu žutu nijansu, samo na vrh jagodica, znači iznad, ne na celo područje kapka, nego samo tu na taj, da kažemo, najviši deo. I svaki od ovih koraka što ja radim, koliko god da deluje, možda u tom trenutku beznačajno, verujte, svaki je krucijalan da biste imali one Kim Kardashian konture. I onda fiksiram konture. Koristite transparentni puder u prahu. On će najbolje ostaviti sve što gde jeste, znači neće pomešati ono što ste samučili da postignete. Stavljam ga isključivo tapkanjem. Vidite kako ne trljam. Zato što pazim naravno da ne izbrišem ovaj prethodni rad. Bitno je da bude providan, znači ne sme da ima boju, ako ima boju onda samim time ćete prekriti to što ste radili. I proveravam samo evo ovde da li je jednako i sviđa mi se. Zatim prelazim na obrve. Ovde koristim četkicu Bedalim Tools, odnosno Delium Tools 704 i senkicu neku iz Avona koju ja koristim za obrve, dakle ništa posebno. I samo onda iscrtavam i popunjavam tamo gde mi fali dlačica. Dakle, evo možete vidjeti, pokriti su i između dlačica, znači bitno je da bude i između popunjen, jer će vam onda obrve izgledati više jednaki. Drugu obrvu isto popunjavam na isti način, vidite, idem i između dlačica. I napred neću dirati obrve, samo ću na jednom mestu gde baš nemam dlačica popuniti evo tačno tu, ali u principu neću dirati ovaj prednji deo zato što je tako sad moderno, a i meni je iskreno lepše. I onda stavljam Aurin Matte Mess tečni karmin, prosto trenutno jedna od omiljenijih nijansi. Ovo je ekstremno brzinski vama ovde u videu, zato što mislim da nema potrebe, nije ključno, ali ću nakon karmina da odredim jedan bitan postupak koji možemo i nazvati konturisanjem. I onda uzimam prvu nijansu iz NYX palete, četkicom za korektor i van samih linija usana stavljam korektor koji će da posvetli i da onako prosto nekako meni to otvori čitavo lice, po mom mišljenju, tako da volim to stvarno da radim. I dakle, evo možete primetiti razliku, kao da obasja nekako, meni je prelepo i ja ću ovo staviti samo na donju usnu zato što ja tako više volim.
I u principu to je to. Naravno, cream contour uvek izgleda mnogo lepše od ovog suhog kontura, odnosno kontura sa puderastim proizvodima, ali prosto oduzima mnogo više vremena ukoliko želite da to dobro izgleda i samim time ja se mnogo ređe opredelim za krem konture. Dakle, evo vidite, ovo su sve kremasti proizvodi, dakle ništa od puderastih proizvoda i onda ni nema potrebe da stavljate bronzer preko. Ono što možete staviti svakako jeste rumenilo, međutim ja trenutno ne želim da ga stavim, mislim da ima dovoljno boje lice sa samim ovim bronzerom. Eto, prosto po mom ukusu ja neću sada staviti rumenilo, ali vi svakako možete. Savjetovala bih vas svakako do duše da stavite neko suptilno rumenilo ukoliko radite krem konture, samim time one su i jake, dosta naglašene konture i poput evo, znači Kim Kardashian koja najčešće koristi te krem konture za definisanje svog lica, odnosno za definisanje svojih crta lica, ona retko ili nikad ima rumenilo. Dakle, i to ako je neko rumenilo, to je obično neko potpuno neutralno, poput, na primer, Blush Baby koje se ne primeti uopšte kao tako, ili neko koje vuče na sam taj bronzikastu nijansu i onda se sve to stopi. Ja se nadam da vam se ovaj tutorial svideo i da vam je naravno pomogao i onda se vidimo u nekom sledećeg videa. Ćao!